دي بجدار من يقول هندري ريبابريا وانا بله مامۆستا ئەمە دێن سەر تەبلیبوونە هەژمارێک ئالیین سیاسی دناوە ئەنەکەسێدا ئەنەکەسێ ئەم بێژن ژمارەیەک ئالیین سیاسی تەبلی ڕێزن خۆکردن پێوەەر معایرین ئەنەکەسێ ژێ تەبلیبوونی چ بوو؟ سپاس براستی ئەو کۆمیتەکە ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی دەستنیشان کرد بۆ ئەو کۆمیت و پێ طلباتی وان پارتیên ku berê de encûmenê de bûn û hatine dûrxistin ji ber ku nakokît hundirê wan ew komît elo Belê mamoste kerem bik dengê te têne ew komît caraserî hinek partî yani hatin vegerandin car diye vegeran cê xwe de encûmena niştimanî Kurdî de Teyar Müstakbel Kurdî ew bû du parça yek jê bû Teyar Müstakbel Kurdistan Sûriya navekî başqa blogekî başqa hat qebûlkirin wek hizbekî yê dîtir Teyar Hurriye Kurdistanî ew jî bû naveke başqa ji navê ewilî û logekî başqa ye û çi têkilî her du partiya babre tune her partîkî bi serbixwe hat qebûlkirin hundirê Encûmena Niştimanî Kurdî de her ew partiyekî dî bi nispê Partî Demokratî Kurdistan Kurdî Sûriya El Partî ew bûbûn sê partî ew bîyene sê beş ew her sê beş her sê jî taleba xwe dabû encûmenê encûmenê komîtê dî ya baş ew e ku Encûmena Niştimanî Kurdî her sêya qebûl kir bi navê hizbekî ji ber ku her hizbek di encûmenê de sê endama di Encûmena Niştimanî Kurdî de her parçayekî jê her beşek jê yek jê tê de bi her sê beşê wan wê sê kes ji dêl wa bên encûmenê yekê bi dorê ji wan wê bikeve di emana emdaya giştî de heta Encûmena Niştimanî Kurdî projeyekî wê niha projeyekî ji bo yekîtiyê di nav wan de arasteyî wan bike wan her sê beşên partî bi ew yê gokarî bi wî projeyî wek dibê قبول بکل سرخوار وی یکیتیه اوی بمین مجلس ده اگر طرفک جوا قبول نکه هنگی اوی درکده یعنی هر سی قبول بکن مگر کی پی خوشه دو جواجی قبول بکن و بناوی پست وی پارتی و هندره انجمنی ده بکن باش هنک داخوازین پارتین دی هبون بله کرم بک ماموستا هنک داخوازین پارتی دی هبون که پارتین نه تفلی انجمنی ببن نه یه بریتی ده بون و بريار حقي واضح أبو أو ما تحويلي جواتا أنجمنا اجتماعي كردي كر ما كسك رفض بكرية اجتبا لي أولا قوري نظام لائحة داخلية أنجمنا اجتماعي كردي لي عرض سر أنجمنا اجتماعي كردي و بجبرگو پارتین نهم خواستنا تبلی أنجمنا اجتماعي كردي بن طلب وان ما تحويلي جواتا أنجمنا كر بله گلک سپاسش بو میوان ما مامۆستا محەممەد ئیسماعیل ئەندامی دەستە سەرۆکاتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی سووریە ئیرۆ میوانی ما بوو زۆر سپاس لەسەر ئامادەبووناتە لە ڕۆژاوای کوردستانی ji ber buhabûna dolarê Amerîkî û dakettina bihêz ji lîreya Sûrî re û buhabûna madeyên destpêkî ji çêkirina nan re hevdemî firoştina nan bi nirxê xwe yê beriya wê buhabûnê piraniya nanxaneyên otomatîk yê nanê siyahî çêdikin û difroşin karê xwe rawestandin. Li Rojavayê Kurdistanê ev çandrojin piraniya nanxaneyên ardê spî ji bo çêkirina nanê geştyarî ango siyahî bi kartînin ji ber pêla metirsîdariya buhabûna kelopelan û madeyên serekeyên çêkirina nan karê xwe rawestandine. Hevdemî kurê veberiya PYD bi erkê xwe ranabe. Weke xudanê nanxane gazinda dikin û dibêjin nirxê ku PYD ji firoştina wî nanî re destnîşan kiriye pir kêm e. Kokîsek nan bi 200 lêreyên Sûrî tê firotin û ew yek zerarê digihîne xudanê nanxaneyan û tu sûda wan jê kar tune ye. Hevdemî ku buhabûna dolarê Emerîkî jî di beramberî lêreya Sûrî de berdewam e. Li gor hincê derên taybet ji radyoya Rêbaz re duh dane zanîn ku hejmareka berfireh ji nanxaneyan lê her yek ji bajarên Qamişlo, Hesekê, Dirbêsiyê, Amûdê û Tultemerê karê xwe rawestandine. Ji ber ku xudanên wan daxwaz ji rêveberiya PYD kirine,
نرخی هر کیسکینان جه 200 لیره به 205 لیره سوری دا کو او راستی زراران نین. جداری هر وها آماجکر کو داخستنا وانان خانیان باندور لولاتیان جی کریه جبر کمبونانان و دابین کرناوی با آوائه کی روزانا. افه دمکه و نرخی لیره سوری لبرانبری کرین و فروتنا دولار امریکی گهشتیه نزم ترین آستین خوده دی روکا سوریه ده. و لگور بریا چند مهان به تنو دجاری بویه و لبرانبری دستپیکا شورشا سوریه ده انگو بریا 9 سالان هر $1 به تنی 5 لیرین سوری دکر. انگو کمتر جی. ده انجام ده هفدمی کو کرین و فروتنا کلوپلن و مادین سرکل روشاوای کردستانی جی ایدی باندورکا پر خراب و نرینی لسر جیانا روزانا یا هجاران کریه. ده ناف ده خودان نانخانه جی ضرار جه کاری خود بینن و کود بیجن و ایشو آزارن ولاتیان بگشتی زیده کرنه. بله تماشاوان انهجاج بو زانینا روشیل روشاوای کردستان هیچ الباجار حسکی بیان جی قامش رو دریکه و بلا از زانیارین هرینو درباره روشا روشاوای کردستان جه هفکارن خواه نوچگهانی آرکه ورگرم از ایج باجار قامش رو لگل نوچگهانی ما صبری فخری دست بکم صبری هفدما تواش به اما جه مجارا راوساندنا کاری نانخانه تایبت بنان سیاحی دست بکن ایرو هجمارک خودان نانخانه تایبت بنان سیاحی کاری خورا وستاندن اگر چمر بیجه سدما راوستاندنا کاری وان چیه؟ جبر چی کاری خورا وستاندن؟ دم باش ایرو چند روزن گو اف نانخانه نان سیاحی کاری خورا وستاندن الباجار قامش لور هن باجار اندیجی الگور آگاهی گو گهشتنا دستما و سدما وی راوستاندن او دبیجن کو 100 لیره گلکی هندکش بو او رپاک نان گو او دفروشن دبیجن گلک بهابون چه بوی حق دست کارمند گول پرنه وانکار دکن دبیجل بور بهابونا $، دبیجه ام ته سودج پروتنا وینانی ناکن ام آلاوین ما گلکی تشت بهابون اف کسین گولور کار دکن تومبیله گو بیاف دکن لدکانا او بگشتی دبیجن گو 100 لیره گلکی هندکه و ام کار دکن بگو ام ته برانبرک جوه کاری خو تشتک جمرد مینه یعنی توایا کلو پل یعنی کلو پلن خوارنه به کلو پلن روزانه به بیجن جلو برگ بن همو لگل بلند بونا $، امریکی نرخ کلو پلان جی بلند بویا یعنی جبرچه نان سیاحی نرخ و خمای صدما ویه که چیه؟ او دبیجن کو مازوت الواتف بلاکرن بنرخه کی گل کی کم هر وها دبیجه آرد ام تابین كان بنرخكي ج نانخانه جداتر هنكي او بقشتي دبيجنكو الجورجو او دبيجن تكليفه وينا نبي ترج صد ورقي او ويقولوا قال لك بهابكن و ج خلكن دبر رج ولاتيان ر 105 ليره ان 6 ليره جنان دبيجن او تمنك قال لك حتى بيجا بيجي هيجي او الجور اغاهيان جو دامستندنا بهبردكن او ريبرن ايجو بربرسن بان نانخانه او تموينه او هيجي نكانت جارسري كيش بكشا بانان خانار بله اما بين وكون هم اما جكر لهمبر بالبونا $، امریکی ایدی بدوستین جیانین روزانه کلوپل بن جلو برگ بن لگل خو بلند کریه نرخ وان جی زیده بویه ام بیجن کلوپلن کو د بازاران ده بهتر دخواز سر هيا وكيمه چن او کلوپل صبري وكو همزانن برججنه بيتر جلو برگن سولن افتشته گوج خلکر بيتر بيويستن ججنه دش خورد کرن زاروکن خورج مالباتا خور اف شركه اذن بيتر جلو برگن اوجي لگور بازار گلکی بهابون او سدم جید بیجن بهابونا $، تبلیغ ایرو $، داکتی جیج بار روزه بوری بری دروش سه روزا گشت بو زیدی 1800 لیره ایرو دورا 1600 لیره جی لهر گو او داد کفیجی آن بلند به دکاندار یا بازرگان او نرخن تشتی خو ارزان ناکن بیجن مجی بهابون کریه یان جی مزدود کریه هري ولاتي او باجاوي تشتيدن وخلق هجارن يعني هر مالباتك جوجلو برغو بيوستيان زاروك خوش بو ججنه بكرن وقالك سروانا جرام به
هروها تشتن ديج بو خلقي بيويست ايجو بشتي ججنه رمضاني شكرن تشتن خوارن او جي قال لك يبهان قال لك مالبات هن دبيجن ام بلكي ميسال نكار من شكرن خوي ججنه بكرن برغو قال لك او جي بهابون بالغور سالن بوري باش قلت بيجي تبي داكتنا نرخ دولاري امريكي لي هنجي نرخ كلو بلان وكخو مايه جران مايه باش خلق دوی درباره ده چد بیجن ام بیجن وکون ها تجي تا مجكر نها خلق امدكارين ججنا رمضان پیروز دکن تبقرا بازاران چاوايه خلق حتى چرا ده که بری خوددن بازاران خلقنا چارن گو بری خوددن بازار ججن زاروک خورج مالا خور پیوستین گو گرنگ بن جواره قالكي دوی بكرن ل هروها اوجي دچن بازارن هنك بازار هنك ارزانتر هنا يعني تبيج نرخي لوان بازارن هنك جيدين كيمترن ما نچار دبن گوتشتن ارزان بكرن يعني ماركن نباش بكرن جبو كاربن بيتويان خويا تابين بكن افجي باندورك خراب لسر روشا خلقي براستي ددي ديار كرن بله قال لك سپاس جبون وجهانه ما صبري فخرج باجار قام شروط القلمبو نهاجي زي بري خو بدم باجار حسك القلن وجهانه مدار عبدو لو درجه بزان بن خلق حتى تراده هيك خو امدت كنجبو ججنا رمضان بيروز هروها نرخ دولار امريكي ايرو بچقاسيه اداره مجمته هدما تباش بلا امج نرخ دولار امريكي دس بكن ايرو نرخ 1 دولار امريكي لهم بر ليره سوري بچقاسيه بوتا براستي دكارن بيجن جدوه يعني ليريا سوري بتشكي بلنبو دولار دات يعني دكارن بيجن جدوه جيا حفسدي بسوبينجا كريم فروتن بس به الباجاري حسنا كريش حمو باجاراجي براستي ديسا يعني دكارن بيجن داكتنا باش داكت يعني جهاز حياة حضار و بينسد ونوطي يعني تفيدا ما عن هذا ما نشرب استيكري بس دي ساجي دولار قبل يعني أولها استعراق هري داوي حضار والشصد وحشتي بينجاب يعني كارين بيجن يعني ديسا حشتي بينج ديسا نضوط وبينج ورقة ديسا هاتسا قالوا أبالا ديسا وديسا وهابو بردوان بك يا وديسا كذا أوجي نديار بس بلي درم بين سر امدكارين خلك نها نچارد بن وكو نها نچگانه مصبري گوت جبر ججنا رمضان پیروز ایدی خلق بری خو ددن بازاران داكو جلو برگان جزاروكن خو بكرن نرخي كلو بلان ايرو بيجن لبازارا حسكي بچقاسي بو تبي وكون هاتا گوت نرخي دولار بچكي داكتيه كلو بلجي لقل خدا خستيه يان وك خمايه خلق حتى تراده كي تفقره دكن بيجن تفقره بازاري بقشتي تشاوي البازار بازاري حسكي بلي براستي يعني اف جلو برجينه بهترين النخي دولار بالنرم اسخوا اوجي بهابينك قلتي هي يعني بكارم بيجن يعني ترينا جلو برجان قلكي كيمن لي يعني وقت الجور مالين بلنغاز مالين فريشان راستي اوجي بوانجي يعني بازرگان هنا وقت سوقين او بازرگان ابي حرقينك الفاغك او سوقين جاليري هنا بهترين جلو برجن بالا ابي جو بري اوروباتين اواناجي براستي يعني وقت ايرو سوقا بيشمل الباجار الطاقه عزيزيه بكريبو يعني بالا قضايا بهترين او جلو برجي بالا خلق اشخور بكري يعني او جلو هاني كارو خطي بقديم جو بنرخي هذا اشخور سيد ورقيه بحزار ورقيه بكر لجوهر اللغتين بكر المه بكر ونرخي لكني 15000 يعني بنرخي بهواي خلق كارب خو بقديم بلي باش اما بين سر كشايا
آوی سرکشا الکتریکی بریا دمک کشک الکتریکی هبو اگر جمر بحثا روشا آوی بکه روشا الکتریکی بکه تابتی کنها پلین گرمی گلکی بلن بویا زیده بویا چند مجمیران آب هیا چند مجمیران الکتریک هیا اگر جمر دوی درباره جی بحثاوی بکه براستي يعني انا كشاهري مثلا لا الكتريك البغجاري حسكي بهتر قدامنا كده قدامي بري يعني يريش الفسريت يعني براستي جلكي باشكو يعني حر سيرو جا بلا دبول سر تاغين باجار پشتی يعني بوچاروش لانها بكارم بيجن با ابويه تين روش يعني هنا نهاتي بلافكرين السر تاغب تسكريك او يعني قتين توزا يعني او خزاني مانجي يقالا ببن جنبري خلق إيجابي شمر خزاني دنبين بودادرن هاي بودامي دي يعني تيكا غابين جاكي جنبي يعني هاري ششلوز بلكن الخزاني بو وري يعني بكارم بيشم تسجريك أنا بهترين قاضي هنا خلقي دست كيفي عابي نكري يعني أو كيف عابي بكارم بيشم مجي برميلك آب وهر وكيدون شوشتنا عابيني بهتري الزرستاني يعني خلكيش يقول لك هي هابي هروها يعني ما ترسيجي يعني يكجارنا الجروب تركيا او هي يكجارنا خطا حريكي بقرين تجاري حسكي بله گلک سپاس جبون و چکانه ما دارا عبدو جا حسکت القلمة وزور سپاس سر زانيارين كوتدانا ما جا حسکت چم دريكي لقلنا چکانه ما أحمد صوفي جو قم بزان بن روش لباجار دريكي و درو برين دريكي چاوايا آمدكارين خلكي أحمد تيما جمته فدما تباش بريكو ام بحث آمدكارين خلكي بكن جبو ججنا رمضاني ازيبا قرم مجارة رواساندنا كاري نانخانه تايبت بنان سیاحی اکنها نچکان مصبری گود کنه بتنه کاری نانخانه تایبت بیم به بنان سیاحی لباجار قام شلوهاتی راوستاندن لیل هن باجار دنجی باجار دیریک جیل خوگرتی یانا روشانا دم باش راستی لباجار دیریک هی او گریب دست به نکریه گریبا خودی فرنایا یکو نان چه دکن ای روژی کاری و بردوام بو لی خویایا ذي اضرابها يعني ذي قريبها يا خدان فرنا هجر بردوام بفيرنكه هني وكل قام شلو روداي جبر خويايا ريبابريه سروا فرد كرياكو ارض او بدنوا وكو تيزانين جي نرخي مازوت هيك وفرنا بكارتين كيمترج جيدي تر خويايا اگر في رنگه هنه ندوره دیرکی وانجی اوجی تبلی به گریبا هنه بن به اضرابات و دای خویا کرن راستی یعنی ده عالی هنه في عالیه و لهم بجین چه فرنبن و هر وها سوکا قصابه جی یعنی اف هر دو بن چاودریه دنه اجبر نکارن نرخه نان یان تایبت گوشته پاس گران بکن اجبر وی که گور خودی فرنا و گور قصاب جی دبیجن دخسترن دکار خدا یعنی خودی فرنا بجن روتنا نادت دخسترن هر وها اب فروشگاه خود یعنی گوشته پاس دفروشن او جی دبیجن اب دخسترن گور بهای دکرن و دفروشن بله روشا باجار دیریکی بریا جشن رمضان پیروز چاوای احمد اگر چمر بحثا روشا باجار دیریکی تفگرا خلکی بکه براستی یعنی جشن خویای بواکو ناف تی یعنی قال جاران جشن خوشیوی هنا ل جشن ایسالیاکو تی وكو النافطي او بزافا زيدا از بجم تنه هيا الباجار ديريكي شنو هاتن كريفر روتن دبي لي داستكين نمز دا دبي يعني بيتفين سركه خلق دخازن في ججدش خورا پیدا بكرن الجبر جران بونا دولار ايرو وكو هاتي زانين يعني دولار هناكي دابزي كات دولار لديسا بلند بو او نمزبونو بلند بون
بروفاجی لسوکی دبگره یعنی دما کن هات یک بخوازه پیتویک سرکش خورا بکره گلک و فروشگاه هاته هری قوتيك حلاوه بكري قوتيك طحين بكري يعني النرخ جرى تنيا يل على حاسبه خب دي مزي كاب دولار تشاوا تشيبو يعني نبرا ده دقه وده دقه هري عيني تشتي بكري دي مزيني نمزبونو بلنبون نرخوي او تشتات بخازي بكري تمزيني يعني نمزبوها بهتر بلند بي يعني بله گلک سپاس جبون و چگهانه ما احمد صوفی جدری که تلگل بزرگ سپاس لسرزان یاری انت دچن عفرین روجاوای کردستانی لعفرین آگر به دارستان گوندکی کت و به دهان دار هاتن شوطاندن جدرن خجاهی دانازانین که دو آگر به دارستان گوند عرب و ایران یه نافچه شراکت ده انجام ده هجمارک دار هاتن شوطاندن همان جدران تکس کرن که ولاتین گوند یکسر خوگهاندن دارستانی و هولا بمراندن دان بشتر آگر جالیتی من بروانی سیویل و ولاتین گوند و هاته بمراندن لرجاهای کردستان وکا سالا بوری دیارده شوطاندنا دخلو دان جوتکاران دوباره دبه ایرو لباجار کوبانی آگر به دخلو دان 5 گوندان کت و زیان کمزن گهان ده جوتکاران لگوری زانیاریم به دستی آرکی کتنه او گوندن کو آگر به زبین چاندنی کتنه دبرک شیخان ششه ایت ویران هیجی قچر کوفی ده انجام ده نزیکی 405 دونم هاتیه شوطانده بله تماشاوان هجا او چند روزن دیارده شوطاندنا دخلو دان جوتکارن روجاوای کردستان دوباره به چه شوطاندنا زوین جوتکارن کرد لباجار حسکه دروبرن ویبه یانجی تلتمره و باجار کوبانی به بلا از وی مجاری الگل میوانی خواه بیرکال کوبانی چالگوان گوتو بیش بکم بیرکال هفدما تباش به باجار کوبانی جی یک ج باجارن کو زوین چاندینی لوی درتینه شوطاندن بریا چند روزان هجمارک زوین چاندینی جوتکارن کرد ل باجار کوبانی و گوندوارن کوبانی هات شوطاندن ام بزانبن حتی ها چند دونم ج زوین چاندینی لکوبانی و دروبرن وی هاتی شوطاندن حتی ها دنگ نزل عليه یک جار دنگ میوانی منا ناگهیجمه اگر هفکارن من جاره کدین هول بدن آمده به جاره کدین ودگرم جم چالگوان بیرکال کوبانی دا کو ام جه بزانبن حتی ها چند دونم جزوین جوتکارن کرد لباجار کوبانی هاتیه شوطاندن هازی بردوامی بنوچین خوبینه رخصنا که اشکره کر کو دو براین ها و بریا 8 سالان جالی رژیم اسد و هاتنه دست سرکرن و حتی وکنها تو زانیاریک لسر چارانویس وان ندیاره رخصنا دنگ گرتیان داخلیانی که دارا گهاند کو هر دو ولاتین بنابین حسن الیاس حسو حسین الیاس حسو کو برای هفن جو سال 2012 و جالی سخوریا امنا جوبی یا رژیم اسد و هاتنه دست سرکرن و که رخصنا نبوری دایزانین کو هر دو ولاتی جدایکوی سال 1983 و 1992 خلک باجار حسکه یه روش آوای کردستانی نه جدما کو هاتنه دست سرکرن و حتی وکه ایرو تو زانیاریک لسر چارانویسا وان نخویایه رخصنا نابوری داخواز رژیم اسد کرد کو چارانویسا حسن و حسین الیاس حسو دیار بکه او به برپرسیار دبر سلامتی وان دازانی و داخواز رخصنین مافین مروان جی کرد کو دست وردانی دی دوسیا هر دو برایان ده بکه دا کو چارانویسا وان ورد دیار کرد بله تماشاوان هجا جاره کدن ودگرم جمع چالگوان بیرکال کوبانی امیجی بزانبن
چاندنین یان جی زوین چاندنین کل باجار کوبانه هاتنه شوتاندن کیجان گندانه حتی ها چند دونم هاتنه شوتاندن زیزانیاریان جه چالگوان بیرکال بستینم بیرکال تیم جمع هفدمات باش بکرمک. باش سلام دوباره کمچوان والا براتی لکشته کو دراپور دهاتی گوتن ترکهی و هیرو گنده کوفی و ایران و گنده کوفی و ایران باشور باجار کوبانه کیلومتر او راسته لشاشه و گنده کوفی او ورقه العيسى وكلابيكا اظن يعني تكسبت مثلا تشتيك واقعي الرابور ودا ورقنا تشتي بردا يعني هنا براك و ما هنا رزقي كوباني ده ودري لميزكي نوت يعني نفس ونم ورقة شويت يقول مجرى بريكوت تكون مزغلة دا وتوكل وكنت تركور على بريبا اللي يذكري يعني قصة حياة سيس هكتار يعني عندي سيحة صارت ونم ورقة شويت تشتيكو يعني ويانا بنتري بازار كوباري دا كر أول ظالم اللي تشتي يعني هري كريم كله او حتى اوطان يعني اخذ خط الساحل اوطان ارتيشن الاجتماعي كله وقصد يعني تشل الانسان تشل يعني ده ار جندي علي فاشليه ومريران وفرمازات وقيسريه والفتيع والفوق ياخذ كذا باشوري كريستي ويابتر وتنخضر ميزكي 3000 فيلم جو جنم هات شو طالب كنت انا تكلمت بس ارتيشال الاجتماعي سوريا ده لان علي ابنه العلي قصده تكون هات شو طالب جرنا قلبي جرن جرات تيجي قلبي كل بر جرن أو جهات شو طاقة لكن قلبي خالفية عيسى أو جي خالفية كذا وخاطر أو شو طاقة دور ده فازارة سياق دور ده شو طاقة في البدايات تشتي فايدة استفادة هذا يعني حتى وعطيشة الاجتماعية كل ده لما تشتي كل الوقت المناسب يعني تشتي كل أما في كثير الصلاة وكثير يعني الجمهرة كسر طرق يعني أو كلمة كثير اختيار عارضة كثير يذكرني يعني صحة أرجلهم عارف تحضر في صحة عارف بله از نچارم کو از پیوندی الگلت ببرم جبر کو نما کارم الگلت با خبم براستی دنگت باش ناگ هجمه دنگت نزلاله حتی کو افکار من جاره کدن هول بدن دنگ باش ببه از وگرم جم چالکوان بیرکال کوبانی گلک سپاس جبوته إلى نايف ناميك راسي سركردايتيا كردستاني وهر كسك سرصاغي بكوچا داوية سروكي إلى ميران إبراهيم نايف باشا كريه بلافكر دي دسباسي لسر هستين وانكر دنامي ده يانجي دنامي إلى نايف ده سباسيا سروك مسعود بارزاني سروكي هرما كردستاني نيچربان بارزاني هروها سروكي حكومتا كردستاني مسرور بارزاني بوليت بيرويا بارتيا ديمقراطا كردستاني لسر پیشکشکرنا نامي سرصاغي بكوچا داوية كسايتيا جواكي إبراهيم باشا كريه نامه هروها سربار کریه کو به کوچا داویا پاشا ايش و خمت برمزن ددل مدهشت ل به گهدانا و به شاندنا سرساغي بو سدما کو ايش ما سبد ببا هروها او يكجي تكزدك لسر هستين وين راس جبو قال كرد جبلي ويجي الى نايف سباسيا هر كسكي کو سرساغي پیشکش کریه چه بریا بجداری بونه بیانجی بریا تلفون یانجی بریا تورنج واکیبه
وزارت تندرستی یا هرم کردستان شوابوری داخویانی یک تایبت به آمارین ویروس کرونا بلاف کرد. لگوری آمارین وزارت تندرستی هجمار ولاتین هاتنه کرنتینه کرن 11117 کس جسی جهن جدا بون. نها تنه 807 کس ده کرنتینه کرنه دنه 415 کس لهولره 125 کس لسلیمانیه 330 لدهوکه. هروها 10247 کس جی پشتی مانا 2 هفتیان جه کرنتینه کرنه در کتنه و وگریان مالین خواه. اروها 159 کسین دنجی 24 دمجمرین بوریده هاتنه کرنتینه کرن. درباری تستان جی وزارت دیار کرد که 24 دمجمرین بوریده 1010 تست هاتن کرن. 440 لهولره 311 لسلیمانیه 209 لدهوکه 2 لسوران. ده انجامه ده 18 پیکتی نو هاتن تومار کرن. گاه هولره 15 کس انجام وان پوزیتیو بون. پاریزگاه سلیمانیه 3 کس انجام وان پوزیتیو بون. دازانیجی کو بگشتی هجمارا پیکتین ویروسا کرونا لهرما کردستان 442 کسن جوان 5 کس مرنه 383 کس جی به تمامی باش بونه و نهاتن 54 نخوش دبن چاودریا تندرستیه دنه. گرک روسی ترکیه هبش لروجاوای کردستان بریو چور جدرن خوجهی دانازانین کو ایرو دمجمیر 11 نیورو گرک روسی ترکی لروجاوای باجار کوبانی هات انجام دان. گره هبش جهشت اتومبیلن لشکری و دو بالافرین چاو دریه پیک دهات دگوند آشمه کو 20 کیلومتریان دکه روجاوای باجار کوبانی دست پیکر و دگوندن چارقله خوره سفتک ایزاعه در باز بو و دگوندن سوسان قله بندر مشکوره وگریا و بهتر جسه دمجمیران جی درش کرد. درباره روشا سوریه جی گرب درسون شانده نافدولتی جبوی سوریه را گهاند و رژیم اسد و اپوزیسیون سوریه جبو دست پیکرنا دانوستاندن تایبت به کمیته دستوری سوریه ریکفتنه و گوزنا چکدار سوریه بو لیبیا بوجه ندر راحتی الجمعه. شانده نافدولتی جبو سوریه دبیجه کو و گوهستنا چکدار سوریه بو لیبیا نجه دل راحتیه و رژیم سوریه و اپوزیسیون لسر دست بکرنا دانوستاندنان ریکفتنه. گیر پدرسون شانده نافدولتی جبو سوریه را گهاند که رژیم اسد و اپوزیسیون سوریه جبو دست بکرنا دانوستاندنین تایبت به کمیته دستوری سوریه ریکفتنه و گوچی که بلاوون ویروسا کرونا نهاره گریل دست بکرنا دانوستاندنان دیگه. هروها گیر پدرسون گوچی که دما بداوی هاتنا روشا آوارتب سدما بلاوون کرونای آماده کاری جبو دست بکرنا دانوستاندن نابرا رژیم اسد و اپوزیسیون سوریه ده ویوره کرن و دانوستاندن نوی دست بکن. وکه پدرسون دبیجه که دمانها ده شر و پفچون کم بونه و کم بونه شر کشو هوای کیوی درست بکه دا کو باوریه که بهز دنابرا اپوزیسیون سوریه و رژیم اسد درست ببه. هروا شانده نافدولتی جبو سوریه دازانین که رژیم اسد و اپوزیسیون سوریه لسر کارنامه جوینا بی ریکفتنه به کودمی لدارخستنا وی جوینی دست نشان بکه و درباری و گوهستنا چکدارین سوریه بو ولات لیبیای پدرسون گوت که به یک جاری افمجار نجه دل راحتیه. بریان هاجی شانده نافدولتی جبو سوریه دخواست جو امریکا و روسیا کربو که دانوستاندنین خوده درباری سوریه بردوان بین. جبر دانوستاندنین امریکا و روسیا باندورا که ارینی لسر دوسایا سوریه بگشتی دکن. با هاتنا جشن رمضان پیروز پنابرین روجاوای کردستان کل کامپا گورگوس که دمینن آمده کارین جشن اتکن. هفکاری ما گرک دناوا کامپه دکریه خوشیون کو نشتجین کامپه تیره در باز دبن جنیزیک و شوپینه. دکاندار دبیجن نرخی کلو پلان هندکی گرام بویالی او هول ددن کو تاج دست وان وراء آلیکاریا خلکی بکن نرخ کم بکن. هروها بحثا ویروسا کرونا و باندورا ویجی دکن لهوی آوان اوه کو ویروسا کرونا نمینه و جیان جارا کدن وگرو وکبره. كتب شنو بضاعات يعني كم ابو كاسعار الدولار جي جران بو بضاعات جي جران هاني ما خدوا معاني ما حتاج ما هات مع الكاريب على مركر وزيدي يقولوا يعني نما كارنا الكاريب
كعالم جي فقير يعني كاس نتشوى شغل وناس تشترك بلكي مصروفها بان ابو زورج جل كرين زارو كي خور هم كيف خوش بين بي حصل عيدا جي بيروز بي ودلك خوش وافيشان كورونا يجنا ما در كذي وملت فقري وكبري وهركس هسه الشغل عيد باشا يعني جبر في مسألة كورونا بشكل حركة كيما بس يعني تمشي جلي جاهز جهنة كان بدا بس أنا تخازن شخورة جواب بن شخورة بدرون شخو زاركي خورة تخازن نفس الشيء بن خدي الحمد لله باش بو هابو حركة يعني وكو قوتي بشتي في حزري في نخوشي ضغطك تشيبو بشتينا بس حياة طبيعي فقرا الحمد لله باش بو حركة يعني ما بغانا نذكر انه حالو بيبي رنجي بي بس باش بو الحمد لله خديش بو اسعار تديت اولي حظر تشيبو بضاعات شتوي بو مهلان شخوا او يكجي ام تعداري المابود فيتشتيدا وكدي ام بابون سوكي دولار بهابو وقتي مكري اما مهات عردان طبعا ما بدولار دكري ما بدينار دفروت مع عردان بشتي مكري كت دولار كت تعدالي الهردو عليا المابو بس ديسا الحمد لله ان شاء الله خسارنينا ديسا ججنا كردا همي بيروز بي وججنا سيروك مسعود برزاني كاكني تشيروان كبدا بيروز بي ان شاء الله جيان هوكنو ان شاء الله تشيد بي ان شاء الله بدي ايصال حركه نوك بارا حركه ايصال خرطره وباشترى شكري سوريا يعني قال لك شكري سوريا ايصال حمو ايراني بو صاله بري يقولوا عالم بين عاد ياخذ كري بس ايصال الحمد لله حركه مفول فوله يعني الشكري سوري كامل جمراتي سورياتيه اسعار نوك ايرانيين هنا كي بهاترن طبعا فرقه وانا 10000 هي يعني هر شكر هر كيلو 10000 هي فرقه انها شكري ايراني ما تمشي استمد معايا بس شكري سوري الحمد لله يعني حتى انا ما قالك فراتيجي وحر صال ام بيمين بخير وسلامات وانفقر والله اخوا حمام شكري سوري مالات اخوا بخون بولتنا تایبەت بە ڕۆژاوای کوردستانی و سووری ژوەڕە هاتە پێشکەشکردن هەر شاد و بەختەوەر بن.